Ebi n'ebindi bigambira Minisitiri w'eby'obuhingi n'oburisa hamwe n'obujubi Frank Tumwebaze ubwo abeire natongoza Eishomero rya Bihanga Seed School omugombora ya Bihanga mu district ya Kamwenge. So ekikuru n'omwana gwija akashanga ebintu biriho omushobozi atatuye mu rugo akabakonesa akashomesa kandi ngo kibayamba orukushomeseza n'orukushomesa ntari baheze zikushana ezengenda nazishana. Eishomero eri rikaraganisibwa President Yoweri Museveni mu biro bw'akarura k'2016 kandi obwa hati eri ryombekirwe Minisitiri w'eby'obwegyese n'emizano obwe n'obushagiki kuruga mu UGIFT. I thank the foundation body, Bihanga Sub-County leadership. Thank you for genuinely and practically demonstrating your ownership of this school. We thank you for your various provisions and moral guidance. Tuyori turonda za chorus, nituronda ebyoma bya za diary, nituronda za tractor, nituronda amashomero nkaga amahango. Bimwe habyombekirwe harimo 2005 laboratory uburaro bw'abashomesa na office kandi byona bimazireho biliyoni 2. Ebi n'ebintu bya government abo cyabana mudako bareta ko babyakire bamanye. So ekyo na tunatongana ungana kibaho. Yes. Hata ukora mushaba kuongerwa. Biliyoni 2 netwe kama namanyizira manyisa abantu mwe. Bazishukaha abachara turajule bitenje na za goma situ zikomezange kuwa ha. Abashirya tujule koti tuzikome muzange kuwa ha. Abekitongole cha Denka Building nibo bombekira Eishomero eri. Boye nabeje abaziri abarya hatumura mugwitu no kureba ngo twareta abana abayobari yo komsharo babiziraho kusomera abafite kateka ngo Eishomero ubundi hari Nigenda ngo tuje tutandikire abana ba primary tuganire nabo abana tubone ko mbiro byo mission benda kubaca abana bareka kushoma fa abeji behanangirizibwo kufayo munonga hakushoma bya science gasha kwa Anthony Twin.